بلوچستان اسمبلی نشست پی بی 45 کویتیچا پیپلز پارٹی اسمبلی باز علی مدد جتگ انتخاب کلدم قرار گرگتگ بلوچستان ہائی کورٹ جج عبداللہ بلوچ ہوا ٹریبیونل محفوظی فیصلہ اشکنائن تک علی مدد جتگ صوبندی پی جے یو آئی امیدوار محمد عثمان پرکانیہ چیلنج کتا الیکشن ٹریبیونل علی مدد جتگ نااہل قرار دیانا حلقہ 15 پولنگ اسٹیشن سرا واتر پولنگ کرنے لگے فرمان داتا بلوچستان اسمبلی نشست پی بی 45 کویتیچا پیپلز پارٹی اسمبلی باز علی مدد جتگ انتخاب کلدم قرار گرگتگ بلوچستان ہائی کورٹ جج عبداللہ بلوچ ہوا ٹریبیونل محفوظی فیصلہ اشکنائن تک علی مدد جتگ صوبندی پی جے یو آئی امیدوار محمد عثمان پرکانیہ چیلنج کتا الیکشن ٹریبیونل علی مدد جتگ نااہل قرار دیانا حلقہ 15 پولنگ اسٹیشن سرا واتر پولنگ کرنے لگے فرمان داتا